in leng tu nan sa ten chibai kalau buki nan ma le umnak chiawa pathianin lokil veng ram se a hlei che in tu lai fang kan rampi thim nakin rakap uknakin atuam re raw laya hin mithlama mi pi thaphang ning ti le thin heng ai ram achuangi tu theimi dang le kan nei phone lo si man se la pathian ne na taimak su asin sinin kan rampi athasal theina dingi thacham nak he hlei che in christian sa te in tuan vau tum pi kan nei mi ase tuituma chun leitluna san thuan thui kan hil theida lo ding mi reverend dr martin luther king junior ri thu hla lo hlom nak kan nei dingi a thu hla hi a chip chiarin a thei zau tu tampi kan kazum ziang atile leitlun pum huwa bi milara si ruanga asinan a thei ri lo tu te tla kan men ding ani hi kum thong khat zakwa somruk le pali a Nobel Peace Prize nga tu asi chumi anga nak san khal civil disobedience le non-violence movement rang nasa jati na atwan nak le USA achauza I thildik lau tu pol ral thajati daw ngam tu asi nak ruanga si pu Henry lairam vapualin athula angan mi tuituma lo hlom nak kan nei ding si Reverend Dr. Martin Luther King Jr. le civil disobedience Reverend Dr. King hi USA rammi Christian pastor si kum thong kha zakwa kulhon kwa I suaka se systematic theology le fim nak dang zir tu ase USA rama midum mirang thleidanok nak racial injustice na sajat a lai thanglian mi ase nam noi le thleidan atwar tu por ranga pumpe ki natron tu asi thacham nun nei zat tu khala si phone anun sungding thlu lai rel nak justice adin pi tu ase civil disobedience le non-violent movement mangin US achauza I thildik law atu ami pol adaw dal tu ase Bible le Christian thuzur mi pol azum tuk ruanga civil disobedience hi anun sung afe pi tu ase nam noi atwar tu mi pi lama atagi civil disobedience movement mangin mi pi kai roi tu ase civil disobedience le non-violent movement rang anatwan mi ruanga thongkha zakwa somruk le pali kuma Nobel Peace Prize nga tu ase Christian pastor pakhat men asinan USA rampi I santhuan thu history thlengtar tu le adik lo mi dan pol unjust loss pol thlengtar tu ase athi nak hi kumsom nga leng law asi zaunan USA rama le leitlun ram kipa tuini tiang an upat zet le an sun lo zet mi ase amai sarmon mi athu sim mi le achangan mi pol hi tuisun tianga leitlun mi tampi in an sia re raw lai tlong le university tampi khala an zer re raw lai mi ase Reverend Dr. King hi Bible zum het tu Christian thuzir mi pol zum het tu le civil disobedience movement zum het tu ase kan koram sunga biak in siar chok lawa kan koram sunga Bible tlong siar chok lawa kan koram sunga Christian institution siar chok lawa Reverend Dr. King ve Christian le ruai tu te paziat kan pe hi thu hi ruatlak zet le asilaulen ma le ma chekok nak khala man tak zet thu pakhat asin ka thai asilen khavial kha tuituma chon kan hlomok thei mi sipot se la in leng tu in ngai tu nan za te tluna lung oinak sim chok lo kan nei si